Sinabi ng Department of Interior and Local Government o DILG kareng lokal kapanimbalan na dapat dong ibiye karela ding lagyuda reng left out o waitlisted na benepisyaryo ning Social Amelioration Program o SAP. Makakanakeng memo ning DILG na ilagedo keng waiting list reng pakakalulong pamilya na emiyabe keng mumunang listahan ng SAP beneficiaries. Base keng record ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, miras lang 5 milyon deng low-income families na emi dinan saop keng mabilog a Pilipinas. Aparte la pakanureti keng mumunang 18 milyon a milista keng programa. Saop la pa rin kanudeti keng first tranche na ning ayuda lalam ning SAP. Mayakit king memo na milwal inyang May 18 na didinan dalang hanggang May 20 bang mag-submit listahan ding barangay officials keng munisipyo. Kabang yung LGU at inyang hanggang May 21 bang ipasa keng DILG at DSWD in consolidated list. Makasadyano kano ding listahan dareng mapila na kapitan keng Pampanga. Antimoy Kapitana Rose Kalimlim ning barangay San Nicolas king Ciudad San Fernando. Alano man kanong binyeko tay niya deng adwang dalang pamilyang ikit ng kalulo at alang ikwaing karelang ipasa. Pentunan nila nag-post ko kay FB at the same time deta nga purok leaders ko ang pang-volunteers sa Bayaos ko to identify na retang pupuntang mag-apply pa si Bayo na ela talaga menikwa. Pinili dala kanong masalese ding milista bang inala milusot ding bisang manyamantala. Ating kami naman kasing kay Kenny liability just in case na dening sa forma rin may ngayabuso ating kami naman liability kang manungkulan. Nya pino mi talaga ay San Nicolas na alang makanyang malyari although ita man perfect in pamagobra kam regarding sa meta anen kay sabi ko pinating manyaman tala. King San Nicolas Arayat naman panibala na nala kanong Kapitan Andy De Ala keng DSWD ding kwalipikadong misopan. Basta ila magsadya lang listahan dareng pakakaluluking barangay na dakal pamurin kanu emidinan ayuda. Makaredy no ning karata second ayuda mi retang hanggang family mi na hanggang midinan te palubilangan o dang kay bala ning mamiling DSWD nung ninong burinan dinan. Kalupaning minunang pamaglista binyeneng responsibilidad kareng barangay health workers. So bayo ko may mirma at bayo mi nala binulo sa DSW kaya sabyan ko rin. Sabi ko bulos na kayo pero nung sakasakali ating lunsot sa ayat rapat dapat at malyari man ta, ikayong mamakibatan kitang kamalyan na tao kasi ikayong palakaran kung kumakaran tao. Aminado naman ni Kapitan na ating miyakalusuta atinan o mikiyagyo keng biye keng minunang listahan. Bang na malyaring pasibay ini, leko dala kanudeng BHW na ginawang kalokwan. Opo, ating pamyangatanggal ma'am, ating pamyangatanggal, ating pang under investigation. Sad to say, minsan ating pamuril lulusot atinan, ako naman sabyan nala kung pamagkulang mo naman, pero more on fault na nita karetang ng kung BSW. Bistaman ay pa ko consider a final list and wait-listed household manibat keng barangay. Papapaskil na noon DILG Reti at papapost king social media bang akit dala reng memaryo. Diyan na lubang parungaw, CLTV News.